Ariadong, Mijung, Langkai Jan Kachilinga Tower, Akili Kehenu Parpika Jok Kachilinga Ratum, Kisum Kipuna. Tirkim Tisu Arong Along, Ingdeng Kitom, Porom Pen, Henu Bahikibi Kapechun. Kohora Soil Conservation Division Pen Kideng Pon Sa Klim Ke Yadim Kat News Pen Kahum Ridang. Kardom Pini Karbi Prime Tuma Birta Long Pen Nelisami Raniti Mungpi. Tang Pini Karbi Prime Tuma Birta Angton Pen Arjwik Tha. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Ardeng Pen Pini KSA Thomson Rongpi Aro Asahem Kimi Kikim Kirang Japan Lamding Road Along Long E Kistompona Birta Nangle Sika Kuti Siatangka Pen KSA Asahem Kimi Kikim Kirang Japan Along E Pini Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Ardeng Pen Kesom Long E Kisomaja Mekalong MLA Dorsing Ronghang EMS MAC Satum KSA Klembari Matum KSA Meipu Thomson Rongpi Kongchun Bang Lapen KSA Klembang Pubang Piatum Chetongdun CEM Ronghang Pen Lamthe Kapachini Pon Atengke Laso KSA Asahem Kikim Kirangji Ciklo John Thomangbong Kapitang Jiaphan Pachini Pon Lapen KSA Ruplita Isivet Dora Petasonte Mesenji Busia Alang Lipen Pachini Tu KSA Meipu Thomson Rongpi Penta KSA Sahem Kimi Kikim Kirang Japan Long E Kisompon Tegapot CEM Ronghang Aphan Akerupa Jirdun Sir, kopi skim pen lah. Channel dia macam macam dia semua bang. Ini dia nak tampilkan satu ramai pasti. KSA itu cingwai cingsai. Kalau yang long apartment dia apa? Kalau yang long aku ya boy pencet long. Mereka isi dia ni isi dia. Lemra pe itu dia apa? Kalau macam dia semua. Sibet tu sampai di sanding boy pen. So, kami langsung hem jam tu kopi skim lah. Laben karjeng tu masuk. Sir, la rupiah KSA pantala so hem kim pila bima. Kali ni kita cuma ni dia bang kalau jauh kacang lihat so. Rupiah tu kami sibet kacang je. Sibet Thailand. Sriani CM sa awal file tum chekias changang lo ang labang soani alang li KSA apartment building kimi kuti si paisa tuken alang kim panji ko alang panchate bini la so na chi patle ang si step sesan sa kimi KSA alang li bini abang ke nong le songpon lo kuti si apartment kimi songpon lo yan labang la so na lo itu CM tim ko diam lo to lo dan tenangan kita jadi itu strong dulu. Sipini laso office apa CM sa kemana pun ini laso office dan tenangan tum labang so office long dopensi tenangan logo cari itu so laso kat office dopen tenangan tum rangke ini alih tenangan tum rangke elected ta dulu tenangan tum ini je pass dulu. Sila so office ke non lethos kami building ke long sekali. Kenaan hari so logo cari dim doi lepas parta. Laso office kenaan kicu nas ondo. Kalau ke tum background apa kan MOU ta laso office में बच्चों लो. Laso office में si university campus में बच्चों लो. Roman script के hang के चेंज ta laso office में sekolah. Kenaan laso office में kicu tang ini anda itu kicu चे do nang laso office ta laso office ta ini. Laso office long ke hang tu ini ta job then ini CM sir ke hai ini laso office apartment lagi break chair office
ऐसे ग्रुप अटैक होता है इसका ini laso fish long ke dot ke lagi fracture of fish ini hambrake में चुंजी hambrake चुंजी को ini CM sar along तुम थकला along hambrake के पास चुंजी तो वार्ड दो तुम थकला ये CM sar ini तुम थकला along long के along union of minister चुंजी असम चीफ मिनिस्टर चुंजी पार्टी के ऐसे लाइन long से ini kepengen along में CM sar अपन और फिर CM sar along डॉक्टर तुम लोग leadership में तुम आजाद ठीक है तो सुन orang long ajab tip lo boleh deh hampir mang dah lagi cumi Dipu Lamding Road kilometer 4 pen Tariadong Mizung Langkaijan Kacleng Atawar Akele ke Nupar Pigajok Arnivang Kacleng Araratum Kisung Kiponang Abirta Kat News Asai Malong Birta Nangle Labang so Atawar Langdam Rote Long Honga Pisika Chitut Ma Pupseji Laan pin ke henoke akeng pen ke damanta kacerena Kari motor pen ke apialam lopusi arnivang kacleng wer arara pen ningri rinti Ateke hiti kulat ke so kiun eka cipona hoda sonke so pik pusi arnivang laso atawara krong pen kacleng wer arara pen ningji Jatanda me kedam tang ningkan hinya prang langkai fesahut Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Tawar nang selam pipo pusi lamcak pitekang lo. Puai pisada me pinyarianta nang selam pipidet pusi rat atum pen ning jerinti. Lasi prabjen pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang ni lamcak ateng pen papleng vek pusi langkaijan mizung tadia dongar rat atum pen alang ni phan tawar chulang rinti. Longpu nang litum tawar ke miselo ko pipo sinan tum bang mede. Non ke nelitum se master aphan pu bulote koi bos nalitum bang verbe de lo bulote to war aphan koilok kiti to war henoda ke kosolo etum arbi ke jang kosolo etum bang theklo la bang koilok kiti la si prabjin pen neli chuni rigang tu bang ke Karbiang Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang saraphan nelitum langkai jan ha waraphan nang jinsora prabjin pen to war abang nang gonai piasonte pusi neli chuni ripon lo Nizang Karbiang Long Amri Lapen Chinthong Aparman joining a Jamek Amri Lapen Chinthong Mandal Committee Atumpen Pater Piponsi Bir Singh Ki Rongman Piaklamalong joining a me Kapitopon Amri Development Pron Mate ADF APHLC Congress Lapen Independent Atum Pre Niphai Keparni BJP Long Chingbe Duntang Long Labang Somaya Long Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Chenglok MLA EM MSC Lapen District BJP Meipu Mondola Meipu Atum Kachingbe Dun Mi Atuma Phan Dengpon Lo Kadok Kave Kachingbe Dun Mi Atum Amri Pen Bang Suri Kithong Lapen Chinthong Pen Bang Suri Hini Karbiang Long Autonomous Council CEM MLA Lapen Team Karbiang Long Atum Mas Joining a Mealong Palidam Diaprang Lang Erdang English School Ben Chenglok Swai Model Open Stage Kang Pupon Aphi Lang or Konarong Along Power Block Tame Ing Pupon Lason Taksi Veterinary IB Swaya Longta Long Eke Somasai Dengpon Song la ke thoma political party tulsi bang suri phora bang thorok soka choksikera na ke baba ko sala ko handle Karbiang Autonomous Council pe team Karbiang na te party hote ni ko pe party bandek development bang ke do prajin pen that government difficulties prajin pen kim bon ko anjo ke Prime Minister Narendra Modi masih dan sompolno lapen amtering pen dan rongjang thongat so lain atau so hini atau kita kira awal saya pun mendengar korbanlo by bukti baru sini kan dengan rajin pen kancing ipo lapen ke dan amri cingthong hawa dat penang sai ke deng du lapan amri hawa dat umpanai pen cenglok kulu pincipen cenglok greater umpanai water supply scheme da meni tu central pen rajanam kim bom lo ada prabjin da me adon tim la giju na lang awar sai ki pipon je phan
Kata kijun na lang pen katura re ke je kharsi ma thasi dil hi pen bang si so skin ta me non plan pon bom lo non pen thek lo skin ta ye so chi ก็แบบพร้อมเป็นตัวแจ้งอ่ะพันMEC ตัวพันเยี่ยมที่พัน kai bang ke ni tum ching bai pon bom la bang ke Hamrena rong supia dung het socheng constituency ka parlo tirkim bidasing tiso arong along preniphai kre isiarni ingdeng ke thom ke chok porom pen hen up ahi ki bi padoponsi ang thun paplut ple pin pen pechun po hen up ahi ki bi lake ningkan ke thom pachok vek nang ji la so teng si tirkim tiso arong arat chelang pet pen ke dam tang suri hinira ingkoyan kan pen pangcheng si non adihua bangke ingdeng ki thom ka pechok aning kan rong asar kapin kharateng adon tin ahom tin sitame hen uke chor pen non hen uke pam hen uke thawa sayang deng duan sitame jing repeat pen si pachun pon lupusi rong asar pen tha diuri hon sing timong pen chepari deng ponsi bangsu porom pen hen uke biasai duan tame hawara raphan japon si mesen pen pechun pon Jaime Kalong Hamren Municipal Board Vice Chairman Lahore Singh Krok Sita Meche Tong Donsi Sai Doan Chirap Chito Dun Pen Pechun Po Dak tirkim bidasing tiso agang bura pansi nili aprangsi chorulo la solong agang bura la pen ariso basa la pen dak akit he giding habi bortimen mutiar basa po pen chenglok mekar mithut riso ejang dak don flike prapho arar phanili chorulo nili istame la sopor hut nang che tong dun long alang le tum along thang chirap dun mudat pustame alang le tum nili phanang hang chorulo la son thak taxi ke wangilang an istame an so se pining pen ningkan ke thom an ka pechok lo pusipu la sila solong ili tum ha ku pen mate ha pirthi kangdu ka hut pen istame hen up ahi pulo hen uba hiamar pusipu mate hen uba chu la so hen uba chu kichu la so tarkong along sia hi mate ka ke thap thu along stame khangra long si ke thapon dak aporom puthi pen dak akurusar pen chenglok kadu ka we tum phan stame ke bangilang pining engkane thom pijut kok lo puoi phit stame lan so se litum karbiang long adang ilitum mane karbi ha porom pura pen ni tum ha pirthi kang du khut pen la so mate a hen uba hi la so amar mate hen uba chu la so porom pabir wede dia phan kadu kawe karbi solang doarat phan stame nili chuning ri lo la si dak pining pen kan ke thom pachok det pen phis tame an so se ilitum kepi media phan an so se ilitum a hen up chirap chitu pen mane hen uba hi puthot stame ki bi thuya phan ni lelang tum phan churulo la si pini la so along stame nili phan stame nang ke hang pen nili rong bonglo pustame nili kai ke mat chirap dun apor chilong lesta pini apor ke me alang litum nang hang lo pini la solong nili stame chirap chitu dun lo la si anso se nili ke bang ilang apor stame alang litum long chirap chitu dun bomi la si dak agang burat pen chenglok ari sobasa pen chenglok amikar mithur riso ejang atum phan nilimen bidasing tisu minut chukim churak ronga sarlo nili nierta ke kom ulang bon sitami nili ning kamatha ilitum karbi mithang chitang chubat mithang culture penan katini pen ke dokok ajoni ke damtang ningkan thongke aprang ningkan korpho aprang labang so heu ahi kibi pu klem lo amat labang su ahut aduri pengadang lok guru ko tang tu pen katuri pen ajok pen ovi mi ka charli dunwang ka be ajok ningkan krip photrok angbong ke labang su ilitum ubahi ke wan pu bangke nahok pe apirtheta arjulong lela amasi nili liarta weda sitami nili inut chukim chorak rong sarlo mat nilining kamatha pen rong mekar mithur pen nili rong ke kadok we don flikara phobak do sitami litung la rong mekar mithur nitum chingki chingwai pen labang su to itum ta mo itum ubi ki mia phan la pe kadok ka we litung ubi mi chot kali kadok ka we litung karbia khai an labang su karbi akarchar mithang jutang chubat kape chanja phan aku an ubi mitum han ka pithek thu hi phan ilitum heng up ahi ahan chawanang pusin tu matha ben nitu ke chengsi anikal mangke ningkan srinira ningkan koi sinitum chenglo la pen ke pangbong ningkan srinira ningkan korai si anikan bang nitu
pang bang lo pe pining ang bang ke ni kan srira ni kan kore hini an makali tum bang la bang so he ubahan hemba hi ka chubi bang ni tum ni kan ka pejelo mane poron put non là non đã thẩm đất lâu trên thì hát đã sẽ kỳ lạ nhiều là hẹn úp asi là đã sẽ kỳ lạ anh bên song ahi vô yon kỳ lạ than kỳ lạ lại luôn anh par cái lan porte chúng cái là porom puthi là sẽ achakan po hẹn úp porom cái hát song sari chiêu su tăng atna khada pun se bang ji ko polo lukhimi la si na hedo archiu tang lo pote lukhimi phanda archiu nai pu edon bake inut bake archiu nai hala tum rak chipuda tang ho de atum da chipuda bai ne phan ke bang nut tom norok ni ke karchiu ko sai ni han tum ke sangsar pen tum bang ra bon khi tele ne phan ke ne archiu ve ne sai la si Tangtenan malam sopora phan birta mo ington iksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mo phit puthot birta long wang thik lo Kohora Soil Conservation Division kaparlo Kohora Range Pen kai pholangso Sunaram terang arong along sa aklim ke adim an nilituma pherang ke Stefan Teron Humri damsi kachengki kachethanda Duarbagori constituency kaparlo kai pholangso Sunaram terang arong along Kohora Soil Conservation Pen haladak arong atatuma phan akijoy pen sa aklim ke apia dimalong an Humri dam pen sai campaign inuda phan ko anasta arong pima lapen chiri ko na phan si kipima lapen kupipia le long ma ko Edwin Singnar phan karjwa hut Soil Conservation Department pen rong suri pho asta arong nang pilo anam pinang ni pin pen si long lo lapen akijoy pen nang kipia pot sai kamatuma phan choro lupusi alang li pen ningji Duarbagori constituency kaparlo kaipo langso Sunaram terang arong along Kohora Soil Conservation Pen haladak arong atatuma phan akijoy pen sa claim ke apia dimalong an Humri dam pen sai campaign inuda phan ko anasta arong pima lapen chiri ko na phan si kipima lapen kupipia le long ma ko Edwin Singnar phan karjwa hut Soil Conservation Department pen rong suri pho asta arong nangpilo Anam pinang ni pin pensi long lo lapena ke joy pen nang kipia pot sai kamatuma phan choro lupusi alang li pen ningji Onhoni likar jab lake Duarbagori constituency ke parlo dak kakojan putaku mate kai phulang so putaku laso arong lake terang rong Sunaram terang rong lo lapen ke labang so ni tumang ka humri lapen ke wang atheng ke lahelo Kahora divisions mate soil conservation division range under long Kahora range malo soil conservation range under lasi labang so nilo tumda ka humri lapen ke wanga thigala halo annual action plan mate as OPD scheme pen ke dengpon 2021 to 22 aning kan is second bong tea garden mate tea plantation ke aphan soil conservation range pen Kahora soil conservation range pen e ponlo ba deng ponlo la sinono bangke nilitum dadak dimalong nang humri si ko ana asa rong si ki ema la pen ke beneficiaries sa tumpen ko an si long duma la so putha ale ko pi long la pen ke ko an si long mala so la so lam putha ka chini je phansi nilitum la bang so adima klong long na humri lo la sila dak nilidung do la ke la bang so ti plantation mate ki e phan
alang li kelong dun tang abang pu mate e et no no bang ke la si alang li rong ko an si kelong ma la pen ke kopi pi ala alang li phana benefit mate ali alang li kopi long ma la so thak so ku thak ka pachini phan sini li bang lo la si dak on ku do la bang so rong e kopi rong ne dak bang nili tumge kakojan sunaram terang dapu ako kai phulang so sunaram terang dapu he la si ni tum bang non ma la sunaram terang rong lo nang li men ke nili men la ke Edwin la pe nili ko la ke singnar nang li phan soil conservation mate kopi department ni nang li phan la sa rong nang kalang lo non nili phan la bangso sa mate la bangso tea plantation na pi ke soil conservation pen sini tum hanang pilo la pen nili phan non manang pi la ke rong suri po nili tum hanang pilo he la pen nili tum ki claim dam phan la pen ki e phan sme lang li tum pen nang pilo la da pen sini to lang li tum pen sila ki e hajaran da pen si claim lo chiri kon apharman dak nili phan non pi ke chiri hini ra adha kon aklim kon nang rong suri po lo nili phan non manang pi he chiri ni ra dha kalang lo ante komen tu si ek no la nili non cheklo yon thong velang ho non rong kon ke rong suri po e lap lo la si non bang ko nili la ko parlu se ko claim la ha nang lila la bang so rong ke en ke wan phan ki e phan nang li nam pinang ni pin ma mate ko son nili la arong ke endam la garia bhara koite rong pulia nam an bang ta la suel pen se lang ni tum se se pi ala ha nili phan ge da bari long asanang thoki at an se nai claim pi lo nang lila bang so ko tha sokar phun pi lo choro gang tung ke pi pulang tung nili ke pu dam gang tung bang lang ni tum handa choro lo ni tum phan rat phan la son akerap la pen la son ake joy pen nili tum phan adon te na pen la ke long tum an phan se me ni tum la son se choro ro pe lo lang ni tum phan se me nili tum phan la son thak ake joy nang pi la pen ni tum phan pachok lem long pa se me sarkar phan la pen soil asor phan se me ni tum ke ro pi lo nang li ko no le ke long ji la e lo ko te nili non ma chi putek thala se me nili kichimun thie teng bang yong si la nili sarkar pa na pi pen nili yong si claim thai pote la ke nili kai bang ke nili le long po si nili non nili kar jap la ta kalang lo la bang ke 2018 to 19 an inkan lo la bang ke la ta isivet lo kohora soil conservation division pen la pen ke soil conservation kohora arrange pen ki pipon tea plantation mate sa rong lo la pen ke la da ke etang lo la pen la dak bang ke arfu ka du ka vitamin velong bom lo la si la bang so soil conservation pen ke ron pon la pen ki pipon sa rong di malong an tami ni tu mo pamu pen tami ki e bom adim long tami ni tu homri lo so na thaksin no bang ke ki e tang 2018 to 19 an inkanang bong ki sa arong mate ke velong bom adim long sini ni tu non do lo la si hempu pen la pen ke velong bom mate hala bang so hut 2018 to 19 an inkan ke long dun hempu wek la pen ke non bang ke chu velong bom la so apu thak ni lialang ni phan e the thini arju pon ji la si prang sini la ni phan le arju pon po nang li comment tu ning kan si sa rong ke long idon la pen ke ko an si nang li sa rong ke long so prang si kat news ke bang ke lang bang patin same ke ro pilo la pen cardon pilo cardon nilimen ke subha singh ti nili rong la ke sunaram terang nasi soil conservation pen jitu nili phanti plantation nang pi la bang so a year ke la ke 2019 18-19 ani kan sina pilo kasi nangli tungka dos metek long lo la chiri hini so se chot an na pilo kasi non ni kan hini lo continue chuwe long la si non percentage la so alin la ke der kunteran ke non chuwe long bom lo der kunter ka la chiri hini bom la non ni kan hini bom plan la non ke ong ne ron lo mission arbulong u hudang der kunteran ke non chuwe long lo kasi akero pr pilo soil conservation department apan la poson si ka do we rata phansame nanggi pi pen pot la pen ke long ji lang atun same chuniri lo ahok pe pen claim pamilu te tum labang so kheti bang e tum so claim pamilu te lit makai si nang dun ji pasi la si claim bang hotil same chuniri lo claim pamiji pat chodeng pe meji phan mane ke pen ta me thang ale chi patu ji phan la si la bang so puli la ke total le ke jo si nang pilo la pai kang pai pen cheng lok la pen ja puli la pen ke nam as me nang pi soil conservation tum sinang kalang ante nang li phan ko an lo chiri ko an perman sinang pi la pen rong ko an nang li phan ciri si pen rong suri ini si budget la sila ciri ini so secet
kado ka bi kono Kado we 6,000 na 6,000 ale kono bote chiri thoman le rok hedi Chiri thom ke lili chot hesta 6,000 lo la be itne vacancy pen la. ante na tum la rong be rong tha kado ka bi tum ta long idun ba Oh la sona taxi Oh la son ta thak ke long bang putin bang pud o la sinon li tum dam lo te thek long ji la se long do la non nang pak tang pon 2019 no 1920 lom ta long 1920 do la 2021 ki tang Nijang Karbiang Long Langpar Pan Arwangalong Pre Niphai Keparni APHLC Ratcharia Songpen Mass Joining Program ki Biponalong Langpar Pan Arong Aranatum Party Kit Home ASDC BJP Lapen Congress Atom Chelang Petpen Lamwoi ki Pithu ASDC BJP Lapen Congress Atom Chelang Petpen Perangkia Mealong APHLC Atom Langpar Pan Arwangalong Mass Joining aja Makeup Pedopona Hot APHLC Amunit Kalipin Pen Amen kita pon thap ada dapat hal langwor ki pitu. Apong tin election ta party kapre si ke klan. Laso samar ke chuke dam tang ke Congress along pensi poisa chuan si ame klan. Nona bang aku kang cham lo APHC ban hang lo meeting paduli lo. Apen ke ong dong ke dak local leader lang parpan area. Local leader dong ke yok ta chitong nunde. Congress के क्लेम लीडर पुनो SDC के क्लेम लीडर पुनो BJP के क्लेम लीडर पुनो नीली दा BJP लोग क्लेम वो हमने लो इसे रेंग लीडर लोग नेता डिस्ट्रिक्ट मेंबर नेता किसान मोर्चा लो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी kita party फन बाबूर नाम था प्लस के क्लेम था बंगे अली दू नपेन आतुमी निंगे लो मीटिंग लो नीली दा hem adung het lopot ni dar du long pena 60 alam kaningi ke ceplang pelo 1952 heri lo lage aru ili da kowe posona expire hormone lage 62 ke 62 la phan pe na movement claim ali se velo aw puno 62 practice liram rohan tuman puno na government man puno seta 62 pen lo si politik parti bukan ceplang pelo ceplang play pusi hempre ke hang kuda apra kaskom unta hang lo SCC unta hang lo PSC unta hang lo kita cup cun ke kolam jolo government so planning mang pipe dari tumhan tri redat kon cholo asi aho hak kenam ke hempre lo hempre phan chesong ro 62 phan chesong le bilu ni hang Aku kisong tek pulo te ha government along edhoga li chenun chon kam chenu no pini chuklem no country chuklem no setala 62 ban loke rong rar phan pamang hutar no rong pornam kuri ta no melo pini congress ni li BJP lo BJP amune ta dun erlo puni charging tungi ben ni ta ma congress me charging tungi ba la hayo somar program tum election of Hongtin la poisa ka churung ta poisa ka chohang ta ba so mar lam PCP ni aku gi chibu gilang bu jeplang pelo ini ge 21 century bu 21 hotika pu computer ajuk pu ha 1950 alam ken ha si ruina lang pun jeplang pelo halang si ruidam lang pun te ini ge APHC sin ban ngi thip nei 1952 62 ke lama hot border ko na lo boundary ko na lo halan ta tum rik nei ha ta net nei na tum nei ye ta border pu thata silai lo ti tumi a program bangke la ke dak ka padu ke la ke ni tum BJP ben ke ham khilo ben dake ni tum BJP amunit ke APHC lo ki dun buke amen ke top kontak kon cholo asi ini aki ong dung ini yang tung kelo lasi lani sini lam sini ini kan kado tang tepini Karbi Prime to mabirta bangkela pansi kangton ikla 2 metak me kurwang thu